Evo ljudi, da započnemo još jedan vlog, ali odavde malo čudna pozicija za startat vlog. Ali nema veze, ne mogu od starta zato što nisam, tamo ima puno ljudi i ne mogu vam pokazati. Ovdje imamo nekog pauna vamo tamo. To smo, kad smo već platili što ja ne bi snimio, ali tako vidimo, tako je, nema problema. Lajkajte video, pretplatite se na kanal, još malo idemo do 250 pretplatnika, nema da vam to više govorim. Ćemo se malo popeti odavde da mi vidite, evo, dobar dan. Eto da vidite, vlog, znači vrh kida, content, znači skoro kao mrabist, eto šta priča, ali malo sutra ljudi moji. Ajmo još gore, znači još gore, pogledaj ovo, znači ima da crkneš, eto ja u svakom videu moram reći crkneš, eto, to je moja metoda. Evo, da vidite malo od pola i od gore, sad ćete vidjeti od gore, znači, nisu ni svjesni da će biti u vlogu. Haha, ja im to neću reći. Da. Evo vidite kako to izgleda. Sad moram čekat tu i pokazivat vam ovako svijeće, zato što mi je mama opet u kadru i opet ne smijem ju snimat. Rekla je da neće biti u videu. Ja bi baš volio da se makne trenutno iz kadra. Hvala. Čisto da ja mogu proći ovako i da vam snimim još malo. Tamo. Ona još snima, eto šta priča. Malo preko njih, op. Evo da vidite još malo, ovaj dvorac je vrh. Znači, najbolja destinacija za snimanje, eto tu. Ne smijem sad ući unutra, neki tamo se fotografiraju za svatove. Eto šta priča. Opet mama u kadar, nema veze, gledajte još malo dvorac, evo. Nisam smorio definitivno sa dvorcem. Ajmo dalje. Sila. Možda je tata sad u kadru, nema veze. Ovako. Da vidite malo cvijeća, ko voli cvijeće, evo mu Gigi. Eno ga opet tata u kadru, nema veze. Tamo i dalje onaj dvorac, tamo ljudi se slikaju, nema veze. Ajmo dalje. Nailazimo na još nekih ljudi, tu nema veze. Ja stalno nema veze. Nema veze, Kažem, ja stalno govorim nema veze, ali nema veze, ok. Evo još malo cvijeća, pa ovaj će biti, kanal će se pretvoriti u botanički kanal, a ne u gaming kanal i u vlog kanal, challenge kanal. Mama opet u kadar, čemu? Eto da vidite, odavde smo se sada spustili i ovo je dvorac. Kako se zove ovaj dvorac, ono? Nemam pojma. Schloss Segenberg, valjda, eto. Ako sam u pravu. A to se tamo paun, nema niko mentalnih poteškoća, nego se to paun tamo glasa, nešto sam već pokazao. Mene će trenerka past. Mene u svakom videu ovakvom imam problem s trenerkom. GG, hashtag trenerka u komentare, okej. Eno vrana trči s pol noge, ne znam zašto, ali dobro. Da vidimo dalje, znači bling, eto tako. Mamu bi molio da se makne opet iz kadra, bravo. Još jednom pogled na dvoraca kad ne mogu ga prestati snimati, ljudi moji. Evo ovako da vidite, op, mama u kadar, nema veze. Eto kako to izgleda na kraju. Odavde smo se spustili, iskreno ovo je predobra lokacija za recimo slikat se ili nešto. Naprimjer, evo i ova je čak dobra. Ništa, idemo dalje. Ovdje neki ljudi slikaju. Tu ima dosta ljudi koji slikaju. Evo da vidite malo prirodu. Još malo na ovu stranu. Evo ga paun, sad ćete vidjeti. Evo da je. Znači, sad ćete vidjeti. Ja gledam u prirodu, vam pokazujem, mjesto pokazujem ono što treba pokazati. Sad ćete vidjeti sve. Evo ovdje još malo prirode i evo ga paun, ljudi moji. Evo ga. Eto, ako me rokne, svi napišite legenda YouTube-a poginula od strane pauna. Eto šta priča. Evo da vidite još malo ovamo. Zamislite, puknu mi copyright zato što se ovo kao plaća i ne smiješ kao snimat i zato što je zabranjeno
od UNESCO kao zaštićeno vamo tamo i onda mi pukne copyright. To ne bi bilo uopće da se dogodi. Ako se dogodi, pišite, vratite mi video. Znači, eto sa priča. Eno ga, op šta radi, vidi. Vidi što se raširuje se ko pilav. Ništa, idemo do iduće destinacije, onda vam se javim. Eto ljudi, pored onog dvorca tamo što vidite u pozadini, znači iza, razumiješ? Vaš brat Loki je našao još jednu fora destinaciju, znači ova tu šumetina, ajmo reći rečeno tako da, ajde da vidimo šta tu ima, malo šljuš, op, tijen, ok, ne veze, zanemari. Sad idemo tu unutri, idi unutra balan. Eto šta priča, hashtag Bosanac, vamo tamo ne veze. Ajmo unutra ljudi moji, tamo oni neki foto session rade. Op, kamera stabilizacija, malo da vidimo, test. Čuj test, tamo neću da idem. Neću ići tamo, ali ovdje ćemo proći ljudi moji. Jel tu ima nešto u sredini? Ili se to samo meni čini? Ili je ovo loše? Eto šta priča, čemu? Ovdje imamo neki gligavac, znači tu prolazimo, bing, zvoni crkva, ok. Ajde da vidimo, ljudi. Znači, a čemu? Ajde da vidimo dalje. Znači, ovdje imamo opet neki prolaz. Ovako, gligavac, vamo tamo. Ovdje imamo neko kapiju, znači ima kapija neka, razumiješ, vidi ovo. Da, ovako. Znači evo kapija. I da, tamo je vjeverica u travi. Tamo mi govore skroz da pokažem. Eto zašto ja ne mogu ići s njima snimat vlog. Boli mi briga. Ovamo neće biti u videu. Hoće mi govorit. Ne, ja se pogubio. Evo kapije. Nemam pojma. Znači ja sam najgori vloger na svijetu. Potvrdite u suprotnom. Lajkajte video. Ajmo sad proći ovako. Jel ima šta ovamo? Znači tamo onaj put odakle smo došli. Evo da vam pokažem. Bip. Čemu? Znači evo i drvo. Neko vamo ti tamo. Eto. Ja kad nađem ponovo iduću, čuj. Kad nađem dobru destinaciju, ja vam se ponovo javim. A do tada ljudi, A me ljudi na još jednoj zanimljivoj lokaciji. Znači kao što vidite, imamo tu gligavac od fontane, imamo pauna koji se raširio, to ste vjerojatno vidjeli i na thumbnailu. Znači baš ti sačuvaj. Evo njega ovdje kao što možemo vidjeti, tamo neki ljudi mi ulaze u kadar, nema veze, bit će u videu, ok. Znači tu je, ajde se okreni, ne mi dupe okretat, okreni se normalno. Još se okreni. Eto, bravo. Ajmo mi dalje. Do medalje, jel tako ljudi moji? Ajmo dalje do silver play buttona, aj molim vas. Eto šta priča. Znači, opet imamo wild, znači prirodu i gligavac, znači evo vrt neki, bip, čemu? Hajde vidimo šta ima ovdje, možda ima neki, evo kao na primjer ova zmija, šalim se, to je crijevo za navodnjavanje, ja se nadam, barem. Onda imamo ovdje neku kućicu, vamo ti tamo, ne daj Bože nikome, tamo imamo nešto, pilav možda. Ovdje neka kapija, otmrženu kapiju. Ovdje ima neki ljudi, a tu baš ne želim proći onda kad ima ljudi. Iako ćemo proći, ajde što da ne. Ali tu mi je i mama koja će biti ponovo u videu. Znači, eto. Ovo imamo neki cvetića, cvijeće, vidi. Prelijepo nešto. Vamo tamo. Tu je neko na klupi. Mama u kadar, ok. Ja sad ne smijemo krenuti ništa zbog nje tamo što je ona u kadru. Ali evo ići ćemo ovako ljudi moji, znači lajkajte video. I onda da vidimo šta još ima ovdje. Znači, sad ćete vidjeti sve ovako. Znači, ja ne znam šta da pričam, evo, stvarno. Nemam uopće ideju koju da pričam. Napišite mi kako vam se čine vlogovi. Kvaliteta, Vindija.
sponzorstvo. Nije sponzorirano, čisto da se zna. Nemojte njih kupovat. Samo se pretplatite meni na kanal. Eno opet tamo onaj dvorac, tamo vidi, tamo. Eno tamo opet ovi Slobodan. Da. Nešto mi mama hoće suptilno reći, ali ne razumijem ja to. Ja kad vloga mene ne može niko omesti. Vidi meni lampa fora. Vidi ona ima mjesec na vrhu. Najbolja lampa koju sam vidio. Je malo ukakana. Ali nema veze, to se malo obriše. Mama opet u kadar. Pa ja ne mogu vjerovat, nema veze. Vi volite mamu u kadru, jel tako? Tako mi ljudi. Usta ja zapinjem se nogama. Ok. Ja vidi, ovo su sa tarantulama povezali. Vidi ovo na ogradi. A nije, to je neki čučamar. Će vidimo. Ajde, dobro. Evo više, to je neki pilav. Vamo tamo. Molio bih mamu da se izbaci iz kadra da mogu snimiti desnu stranu. Hvala. Ok, okrenut ćemo ovako. Da vidite ovo prvo. Pa ovo. Opet ova lampa. Znači pogledaj lampe, čovječe. Vidi lampu, ne smijem gazit, ali pogledaj lampe. Ja snimam lampu, od svih stvari ovdje ja lampu snimam. Ljudi, lajkajte video zbog lampe. Ne zbog mene, ne zbog parka, ne zbog ičega, nego zbog lampe. Evo ovdje, makni se mama, ja ju moram pominjati. Ajde tako, da vidimo. Da nema još nekog ovdje, nema, evo da vidite ovako. Sad ja idem tamo, evo nek me mama snimi. Ovo će biti katastrofa, ovo ćemo sigurno sjeći. I evo nas ponovo ljudi, čuje evo nas ponovo kod je novi video, a nije. Znači skoro sad mi je pao stativ pa moram ponovo iz početka. Znači, tamo opet pa on nije niko mentalni bolesnik, ne brini se. Ali evo ovdje imamo neke katakombe opet i ovdje imamo ponovo ovaj dvorac, znači ne mogu prestati snimati ovaj dvorac, znači brosala je. Normalno ljudi gledaju što se dereš, isti normalan. Znači razumiješ, evo da vidite, ovdje se ljudi slikaju, znači žene i svi. Jer je tu i Paun, kao što možete vidjeti, evo tu pričam ko da imam problem, a imam. Nisi lajkovo video, a? Što? Da možeš? Moraš. Ajde, da vidimo. Ovdje imamo neki dio. Evo vidi, ovdje je kišobran, samo malo vidite. Čekaj, ovo je neko pogubio kišobran, znači razumiješ. Evo hidrant, znači, evo ga, kišobran je neko pogubio. Ali to je isto dio ovog vizita. Znači i kišobran je dio važnosti ovdje. Šta ima u provaliji? Ništa, sam provalija, ok. I od tamo negdje smo počeli otprilike, znači tamo, start. Ok. Javim vam se ponovo kasnije. Ljudi, rijetka prilika života da vidite ovako blizu Pauna, blizu vas, evo vidite ga tu, ali neću ga dirati, eto čisto, možda ima kugu. Šalim se, nema, ali nema veze, idemo mi dalje. I ja ne znam što sam sad upalio snimanje, čisto da vam pokažem Pauna, ajde idemo dalje. I eto ljudi, to je bilo to od današnjeg vloga, ja se nadam da vam se svidio, ako je lupite taj like i pretplatite se na kanal, idemo u nove pobjede, znači 250 pretplatnika, još malo pretplatite se, ja mi se vidimo u sljedećem videu i to već sutra, pozdrav!